nema liberaciju. Dobro, evo sad, predstavi svijet. Naglo bocka iglicu, prosti. Ne možeš javno jer neće onda reagirati na drugu. Mora reagirati kasnije. I sad da bilježite, pomiče se, znači nešto radi. Ovo je svjetlost na kraju. Donesite u vidjeće i Tula jače. Nije, ne. plastični štapić. Pa jače. Oc. Nema moć. Čekaj, sad ću. Sad ćemo imati. Sol. Prvo moramo sol. Će to rastupiti? Da. Pa vjerovatno nije. Ti su se podivljala, Znači ubrzano kretanje. Kod soli je to. Kod octa nema reakcije. Srce. Jesu stigli Let's try. jesu? Ja, taj ove tu, gledaj. Ne, to mora biti, to je borbena arena, oni se bore unutra, dijani. Ko, bori se jedna razredana glista. To. Da, ovo, znači sjemena spremišta. Ovdje? Aha, tu. Tu gdje je to, evo pogledaj. I tu, i onda bi ti tu trebalo biti negdje srce, dok razmakneš nešto. Evo ga. Jer su ti sjemena spremišta ova manja, ovako zrnca nekakva. To su sjemeni mjehurići. A tu, okolo toga, od jedne do druge strane, prolaze žilice poprečne koje zapravo čine njihova bočna srca.